إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأراضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الموحدين صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحابته غر الميامين وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب الليل والنهار أما بعد عباد الله أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل والتزام تعاليم الكتاب والسنة قولا وفعلا واعتقادا وسلوكا فإن نجاتنا في الدنيا والآخرة مرتبطة بهذه الوصية لأنها وصية الله جل وعلا للأولين والآخرين ووصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأمته أجمعين. فإن بعد هذه الخطبة الوجيزة فإن عنوان هذه الخطبة بمشيئة الله تعالى سيدور حول زكاة الفطر أو صدقة الفطر.
فإن زكاة الفطر أولا حكمها، فإن من أحكام زكاة الفطر أو من حكم زكاة الفطر أن زكاة الفطر سنة واجبة على أعيان المسلمين، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر من رمضان ساعا من تمر أو ساعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. ثانيا حكمتها. ومن حكمة هذه الصدقة عباد الله أنها زكاة الفطر أنها تطهر نفس الصائم مما يكون قد علق بها من آثار اللغو والرفث، كما أنها تغني الفقراء والمساكين عن السؤال هذا اليوم. فقد قال ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم. ثالثا مقدارها وأنواع الطعام التي تخرج منها. مقدار زكاة الفطر صاع، والصاع 4 أمداد أي حفنات، وتخرج عن غالب قوت أهل البلد، سواء كان قمحا أو شعيرا أو تمرا أو أرزا أو زبيبا أو أقطا، لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا إذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فينا نخرج زكاة الفطر عن كل صغير وكبير حر أو مملوك ساعا من طعام أو ساعا من أقط اللبن المجفف أو ساعا من شعير أو ساعا من تمر أو ساعا من زبيب. رابعا لا تخرج من غير الطعام، هذا هو الأصل. الواجب أن تخرج زكاة الفطر من أنواع الطعام، ولا يعدل عنه إلى النقود إلا لضرورة أو حاجة ماسة، إذ لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخرج بدلها نقودا، بل لم ينقل حتى عن الصحابة إخراجها نقودا. خامسا وقت وجوبها ووقت إخراجها. تجب زكاة الفطر بحلول ليلة العيد، وأوقات إخراجها كما يلي: أولا وقت جواز، وهو إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، لفعل ابن عمر رضي الله عنهما ذلك. ثانيا وقت أثناء أو وقت أداء فاضل، وهو من طلوع فجر يوم العيد إلى قبيل الصلاة، لأمره صلى الله عليه وآله وسلم بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة متقبلة، ومن أداها قبل أو بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ووقت قضاء، وهو من بعد صلاة العيد فصائدا، فإنها تؤدى فيه وتجزئ عند بعض أهل العلم، ولكن مع الكراهة. سادسا مصرفها مصرف زكاة الفطر كمصرف الزكوات العامة، غير أن الفقراء والمساكين أولى بها من باقي السهام، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، فلا تدفع لغير الفقراء إلا عند انعدامهم أو خفة فقرهم أو اشتداد الحاجة غيرهم من ذوي السهام الأخرى. تنبيهات هي كما يلي: أولا يجوز أن تدفع المرأة الغنية زكاتها لزوجها الفقير، والعكس لا يجوز، لأن نفقة المرأة واجبة على الرجل، وليست نفقة الرجل واجبة على المرأة. ثانيا تسقط زكاة الفطر عمن لا يملك قوت يومه، إذ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثالثا
من فضل له عن قوت يومه شيء فأخرجه أجزأه لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. رابعا يجوز مصرف صدقة فرد أو يجوز صرف صدقة فرد إلى متعددين متوزعة عليهم، ويجوز صرف صدقة عدة أفراد إلى فرد واحد إذ جاءت عن الشارع مطلقة غير مقيدة. خامسا تجب زكاة الفطر على المسلم في البلد الذي هو مقيم به. سادسا وأخيرا لا يجوز نقل زكاة الفطر من بلد إلى بلد آخر إلا لضرورة شأنها شأن الزكاة. وأقول ما تسمعون واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، أرى مسيب جلد تدب أن يتي الله سبحانه وتعالى كنعما دي مكو يدومين أن جولي أن لا مكو صلى الله عليه وآله وسلم بسلمني وسلمنا وإسلام وننظمه mi wasike hoore am mi wasike on kulol Allah subhanahu wa ta'ala e tagol jogi tagol kaado diina makko e dow sunna nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ɗum wona ka finde, wona ka konngol, wona ka gollal, wona ka gollodiral malal bani adama ka aduna ka laakara ko ɗo woni ko mahi haray hina jeeya ko hanuɗen aynitude nde ɗo toɓɓere woni oɗo wasiye Allah subhanahu wa ta'ala wonande tagore makko nde e wasiye nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wonande mofte maɓɓe ɗen. haray si ɗum feƴƴi haray toɓɓere fof no woodi ka yewtete, haray no woodi ka nde fewti, haray no jeeya ko faala ɗen yewtude e nde ɗo darande meɗen woni fi oɗo muuɗo korka wano buy wi'irta. haray e oɗo muuɗo ɓayri fayda hiɗen ka mayɗe mayru Allah subhanahu wa ta'ala newnan en tawe ɗen timminen e jam o jaɓana en. haray no jeeya ko jangiteten e muuɗo nduɗo lewru ñaawore muɗum nde. haray ñaawore oɗo muuɗo ko sunna waɗɗiɗo toɗɗiɗo e dow kala julɗo hattanɗo wawɗo e juuɗe konguɗi karamokoɓe buy. ko waɗi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ɓe maaki nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe farli muuɗo korka kan e nduɗo lewru suumaye ɗum yo wonu sariyare woni saa woni tamanɗe nayi nelaɗon sallallahu alayhi wa alihi wa sallam juuɗe maɓɓe ɗen ɗiɗi. ɗum wona ka tamaro, ma ɗum wona ka muutiri, ma ɗum wona ka ngawri, ma ɗum kala ko jama o wuure ñameteji ɗin ka leydi maɓɓe. ɗum hino fawi ittangol jiyaɗo e dow pullo makko on, no waɗɗi ittangol dimo e dow hoore makko ma fawtiɗomo, no fawi kala gorko e kala sonnajo, kala paykum, kala mawɗo yo taw tun koye julɓe ɓen ɓe jeeya. ɓeɗo fof muɗon hino jokki ɓe. joni ko heddi ko honno ɓe yaltinirante. ɗum ɗon woni ñawore nden ko sunna wajiba alal ayan. saniyan hino jeeya e ko jangiteten e oɗo muuɗo ko jeeyata wallitade en no wawe gollitirde yaltinen. hino jeeya e ñeñƴal ko joomi men waɗɗiniri ɗum ɗo e dow julɓe wawɓe ɓen tawde muuɗo on laɓɓinay wonki neɗɗo horuɗo on. ko waɗi ko wakkiliɗa wo ko wakkiliɗa karamokoɓe tarbiya ɓe wi'i a wawata timminde ko joomi men ɗaɓɓirma kon e ko fawma kon. ko wakkiliɗa o haray ko a raɓɓindiniɗo a wawata timminde. joni noon ɓayri neɗɗo wawata mankude faljude e welsindade e bakkondinde ko wakkili wo oɗo muuɗo korka aray laɓɓinamo e faljereji e welsindareji ɗe o wonno yande e muɗum e nder korka kan. ɗum wona kadi dakamme moolanaɗo wonande ɓeɗo miskinaɓe haton jinɓe ñande julde wallitede hara nayoɓe toro si ɓe heɓa ko ɓe wallitoro. ko ɗum si ibnu abbas radiallahu anhuma ɓe maaki nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe waɗɗini oɗo muuɗo korka
yo ɗum woni ko laɓɓinta horuɗo on immorde welsidareji ɗo yanayno e mum yo ɗum wonu dakanme ko nafata miskinaɓe ɓe ñande julde nde balɓe make riwaya goo yondine ɓeɗo miskinaɓe ga e yaltugol toro nde ɗo ñalande ko ñalande iidi ɗette jonnonɓe ko ɓe wawata feƴƴinirde kamɓe ɓe gure maɓɓe hara ɓe wonali torotoɓe siɓe heɓa ko ɓe feƴƴinira ɗum ɗon woni ñeñƴal farlugol oɗo muuɗo ko toɓɓe ɗiɗi nafoore goo hootay e horuɗo o ka laɓɓingol mo nafoore goo hootay ka miskino jonneteɗon woni yondingol mo thalithan ina jeeya e ñaawooje oɗo muuɗo wondema embere ko yaltinte kon e koye honɗum kadi woni ko yaltinte ɓe inni embere ko yaltinte kon ko sariyare ko ko wiyete saa woni nokkande juuɗe ɗiɗi nayi nokkande juuɗe nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam karamo koɓe ɓen nde tawno sa'ire nen tigiri no lurra tabitugol woodede nde kayre tigiri ɓe etike ha ɓe eɓɓi e ko jama on famata fewndo ɗo ko woni kiloji ɗi ɓe wi'i ko gila 3 kilo ha 2 kilo 500 woni ko neɗɗo hani ittude mo itti 3 kilo haray faman tatawwa hayran fa huwa hayrullah haray o ɓeydani jonneteɓe ɓen mo itti 2 kilo 500 haray no tañƴina o ɗuytali ko hani kon mo itti ley ɗum haray no gasa no manki seeɗa ko 2 kilo 500 woni ko hakkindi 3 kilo ɓuri timmude wonande marko ko waɗi ka jomme wi waɗe wo sa ɓeydi haray ko baraji ɓeydiɗa wo hino yaltine noon e ko ɓura ɗuuɗede wuurede yimɓe leydi ndi si tawi ko maaro wuura ko ɗum yaltinte siko foññe wuura ko ɗum yaltinte siko tamaro wuura ko ɗum yaltinte siko raisin kala ko jama on wuuri e leydi ndin haray ko ɗum ɗon yaltinte ko waɗi yimɓe leydi ndin haray ko ɗum mari haaju e muɗum hunde nden ko yondingolɓe sa jonni neɗɗo ko ala haaju e muɗum haray a uddanali mo yolde makko e tampere nde o wonni ne ko wano noon hino jeeya e ko Abu Sa'idin al-Khudri ɓe maaki menen fewno me wuuri ɗuno e nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam hari men yaltina e muuɗo korka on ga e kala paykum e njano dimo maccuɗo kala ko woni ɓe men wonni ɓen si tawi tun ko julɗo men ittay ɗum hara koye sariyare nde nelaɗon etirayno nde woni nokkande maɓɓe juuɗe ɗen ɗiɗi laabi nayi ɗum hay si tawi ko ɓiraɗan fendaɗan wona gollirede ko ɗum yaltinte o wi ko ɗum ɗo woni menen komin annduno fewno nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam rabi'an ino jeeya e ñaawoje oɗo muuɗo korka wondema hanaka yaltinede si wona e ñaamete o ko waɗi ko ɗum woni aslu fi hon ɗum karamo koɓɓe jumhurul ulama yaari ɗum ko tawde fewno nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam amala hari ala mbuuɗi ala wiyeteɗi ko moƴƴinaɗi ko gollodire kono kange haalisi on hari no tafa ko ɗum wona wattitirede nde tawno nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe acci kange haalisi ɗon ɓe natti yimɓe ɓen ka ñaameteji haray holli ko ɗum woni aslu ko yer ɗum ɗon hino nafude yer ɗum ɗon no wooda yer ɗum ɗon no yaltinede jaɓe haray hanaka yaltede e muɗum haray ko ɗum ɗo woni ko waɗɗi kon ko yaltingol muuɗo on ka ñaamete haray hanaka eggede oɗo aslu yahe e yaltingol mbuuɗi wooda ɗiɗi si wona hara lorra fewtini yimɓe ɓen ma ɗum haaju jonneteɓe ɓen fewti mbuuɗi ɗi ko waɗi ɗon kadi koma jama on aynita wonaɓe jonnede ɓen ko waɗi si tawi nelaɗon ɓe maaki yo ñaamete on yaltine kono jama on no hani jangitude illa ñaamete on ko igna'uhum ko alɗingol ɓe karamo koɓɓen wano imam Abu Hanifata rahimahullah e imam Sufyanu Thawri e yaaduɓe maɓɓe e ɓe wiyeteɓe Umar ibn Abdul Aziz e yaaduɓe maɓɓe kamɓe ɓe yi'ayno wondema nelaɗo ko naɓiri yimɓe ɓen e ñaamete on tawno ko ɗum ɓuri hittude nden ñande hollani si jonne teɓɓen no mari haaju ko wana ɗum eggatake ɗon ko waɗi ko kamɓe wona aynitede qabla kulli shay'in wa qabla kulli ahad ko ɗum si tawi haaju landike jonnugol ɓe mbuuɗi ɗin ma ɗum lorrana ɓi e jonnugol mbuɗɗin honɗum wonata lorra on neɗɗo si wuuri e leydi ka suusata jonnude neɗɗo kilo 3 maaro o jaɓanama ɗum haray ko mbuuɗi ɗi yaltinte tumbidire ɗin ɗon si ɗe ɗuuɗi ala mo fewtintaɗi salo mbuuɗi kañum ko ɗum wona ɗaɓɓede joni noon ɓayri koyo a yaltin woni ko ɗaɓɓa jaha kadi e ka nafitoroɓe ɓen
sa wawata jonnude neɗɗo bantara a watamo jonnude maaro a watamo jonnude kaaba ka wonɗa ɗon kono si mbuuɗi ɗi yaltinama hay si ɗi fandani hoore wootere si tumbidirama ɗuuɗi si jonnama goɗɗo haray no woodi hato jinɗo haray wona yo damal ngal on ɓe few wi'e muttula kan sellata yaltingol si wona mbuuɗi ɗi si ɗum wowlama haray illa ko farla kon fallira kon famaka waɗi illa on wona an wonɗo ittude on tun illa on ko laɓɓingol ma illa on ko nafugol jonneteɗo on taw noon si tawi a yaltini ala mo jonna wi'ete tun yalti owe si tawi no woodi ko yaltina hara sa yaltini ɗum ɗon jonnete jaɓay haray wi'ete awa yaltingol mbuuɗi ɗin si jonneteɗon ko ɗum ɓuri marde haaju e muɗum ma ɗum leydi ndin ko ɗum ɗon ɓuri woodude ma ɗum jonneteɗo on tigiri ala haaju e ɗum ɗa ko ɗum ɗa mari haaju e muɗum hara wi'atake yaltintake few asli on ko ɗum ɗa si lorrama haaju landike sellay eggugol ka ñamete naɓa yimɓe ɓen ka mbuuɗi mura'atan li durufi alladi yu'ta hadihi sadaqa ayntugol jonneteɗo hino jeeya e muɗum ko ɓe dallinori saliɓe ɓen few woni aljumhur wondema nde tawno nelaɗon alayhi salatu wassalam tabitali ɓe yaltini ko wona ɗum tabitali e sahaba ɓe yaltinde ko wona ɗum kono ɗen andi tabitigila e tabi'ina yi'ugol yaltingol ko wona ɗum ko waɗi umar ibn abdul aziz ko min attabi'in imam abu hanifa ko min atba'i tabi'in imam sufyan athawri e ko nande muɗum bimana sendiniren no karamokoɓe fiɓuhu ne irta ɓe makay yo tahalibaɓe ɓe mbay ko ɓen wowlante yoɓe sendinir masala si lurral makko yani hakkude yimɓe sunna ɓen karamokoɓe sunna ɓen yoɓe sendinir gollodirgol e makko e si lurral makko ngal yani hakkude yimɓe sunna e yimɓe bida'a si tawi yani hakkude karamokoɓe sunna tum a immatu salaf haray ko heddorta ko suɓagol e jaɓangol mo faamuɗa no lundi on nganto ko waɗi wona beleɗe woni ko waɗirta wono wonirɗa noon a jaɓata jokkirɗe beleɗe ko jaɓuɗa kon ɗon ko fiita jokku beleɗe ko accuɗa kon ko fiwata jokku beleɗe nattanmo ɗon kankadi ko wooli kon ko fi dogugol beleɗe ko acci kon ko fi dogugol beleɗe on sayi goto fof hetta e haqqe e juuɗe siɗɗo muɗum e ko wana noon hino jeeya e ko hamisan hino jeeya e leediji oɗo muuɗo wondema waktu yaltingol ngol hino fecci pecce tati hino wooji waktu mo tawata ko waktu jawaz hino dagi si ɗo hewti yaltingol muuɗo on woni yaltingol muuɗo on atto balɗe ɗiɗi mi mana iidi on ma ɗum atto ñallal iidi on mo yaltini ɗon haray waɗi ko waɗɗimo kon tippike mo kadi ko waɗɗimo kon waɗi abdoullahi ibne umar radiallahu anhuma kamɓe hari ɓe yaltinayno muuɗo on ñande nogay e jeetati ma ɗum ñande nogay e jeenayi awa mo waɗi ɗum ɗon o waɗali ko nelaɗo on waɗi dey kono o waɗi ko sahabaɓe ɓe acci ɗo waɗi ko ɗum si tawi a yondinoray tawtugol ma ɗum wi'a min mi habbitoto ka nelaɗo on waɗiɗa kono si sahabaɓe ɓen faami hunde haray ko ya tawtu jonneteɗa ma ɗum ɗettanaɓe gantonaya aybi ko waɗi wiɗen ko alqur'ana on e sunna on e dow faamu ɓeɗo sahabaɓe radiallahu anhum no woodi waktu wiyeteɗo ada u fadil waktu ɓurɗo moƴƴude yiɗede oɗa ko waktu jawas dagi yaltingol ɗon kono wona ko ɓura waktu ɓuraɗo fof on ko gila ka lewru ndu yi'a bimbi muɗum suɓaka ka juula gila ɗon ha takko ka juulete ɗon ala waktu ɓurɗo moƴƴude laɓede yaltinde muɗo on ha hewti si lewru ndu yi'ama jemma subaka on juulama bimbi ɗon e yaagol ka iidi yaltingol jonneɗo miskinaɓɓe ina jeeya ko ɓuri moƴƴude ko waktu ɓuraɗo suɓede kadi ko ɗum si nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki e hadis mo ibne abbasin filli radiallahu anhuma wondema nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe farli muuɗo on ɗum ko laaɓal wonande horuɗo on ko dakamme wonande miskinaɓe ɓen ɓe maaki kala yaltinɗo muuɗo on atto julde nden haray ko sadaka muuɗo o yaltini mo joomi men jaɓantamo bi idnillah kala noon accuɗo haa juuloya arti o yaltini haray wona muuɗo o yaltini ko sadaka tum o yaltini o newnantake kadi angal yaltingol sina ɗum heddoto e dande makko nen tippatako mo
kono haray o ala baraji muudo on. Ino ɗon kadi waktu wi'eteɗo waktu qada, waktu mo tawata neɗɗo on welsindike ha feƴƴi o yaltinali ka wiya ɗon wi'ete ɓay ko haqqe woɓɓe ma yaltina, a heɓay baraji, a heɓata baraji, a yaltinay. Si a yaltinali lette ɗen kañum jokkete, woni waktu qada. woni si neɗɗo welsindike ha juulama artama o yaltinali ko yo yaltimo jonni a miskinaɓɓen, kono haray o ala baraji muudo on, kono miskinaɓɓen hetti haqqe mum on o hetta lorra welsindare makko nden, kono welsindare makko nden kañum haɗata miskinaɓɓen hettude haqqe makko, haqqe maɓɓe on, ko ɗum woni waktu ada. Ilan si tawi a yaltini atto juulede a heɓay baraji ko ɗaɓɓa ko, sa yaltinali atto juulede ko ma yaltina kono a heɓata baraji si tawi feƴƴi ɗon, haray ko honnum hari etoɗa ɓayna ñande o ɗum wona ñallal ngal fof etoɗa hara a welsindaki ha juula hara muudon no ka suudu maɗa ta joto waɗu ɗum. Sina ɗum haray o ayni woote wono maɓɓe makirta nge waali e boowal, haray na kan ngew aynuno, sa ayni woote nge hani artude asla. Ko ɗum woni waktu ada. Haray si ɗum ɗon feƴƴi jeega ɓunkum ko homɓe jonnete o zakka. Karamo koɓe salaf hino lurri, woɓɓe wi masrafu ha zakka muudo on hino hana feccede pecce jeetati ɗe joomi men janti suratu tawba ɗen, no woodi yaaruɓe ɗon aljumhur, no woodi yaaruɓe ko wana ɗum ka zahiriya yaaduɓe maɓɓe, kono ko ɓuri sellude kon e ngol ɗo konngol ko haaɗingol muudo on e miskinaɓe ɓen. waɗi nelaɗon sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ɓe maaki ko wa tu'matan lil masakin, ɓe toɗɗike ɗo wonɓe ɓen ko kamɓe jeyi, bal ɓe maaki e riwaya goo agnuhum ani su'ali fi hadha al yawm, ete yondino miskinaɓe nga e toragol e ngal ɗo ñalla. Si oɗo muudo ɗettama naɓama e geɓe go'o e nder geɓe jeetatije ɗen, kamɓe ɓe accama, haray ko shar'inira kon uddi yolde mum nde, haray uddali. Idan wata ɗum ɗo ɗette naɓe nokkugo yer miskinaɓe no heddi. Amma si tawi miskinaɓe ɓen ala, ma ɗum basal maɓɓe ngal tiiɗa, geɓe ɗeya gotel e heddiɗe ɗen no mari haaju ɓuri ɓe, haray sella yaltingol, kono asli on ko kamɓe, ko ɗeɗo toɓɓe jeego karamo koɓɓen wallinta yo jangite e oɗo muudo. Sina tumɓe waɗay findinande wonɗe arde ɗo, ɗe julɗo fof hani wattande hakkille muɗum. Toɓɓere aranere nden e findintinande ɗen ɓe wi hino dago nde sonnajo alɗuɗo marɗo jawdi yaltinta muudo mum on handina e moodi muɗum resuɗo ɗum on, ɗum hino hooti hayka zakka. Ko waɗi kala mo tawata dépense mum fawakima hino selli ka yaltina zakka ma jonnama. ɗen andi dépense gorko fawaki ɓeygu makko, bal al aks ko dépense ɓeygu makko fawimo. Si tawi noon sonnajo on no mari no alɗi, moodi makko no jarribora basal, ko kala hanmo heɓirta ko ɓe haani wallitorde kon, haray ko yaltini o handini e goɗɗo o ko moodi makko ɓuri handude e muɗum, yo wonu tum waɗowo teddinowo, yo wonu tum waɗowo surrowo. Buy kadi e worɓe ko hatta jaɓa ko iwrata e ɓeyguli muɗum, ko wajitu gongol si haɓama e angal surru gongol si tawi jonni. Haray neɗɗo o kowo nelaɗon ɓe wacciɓe maaki ino jeeyaɓe joomi men ɗowɗinoyte ñande darngal ka ɗowdi makko ñande ɗowdi ala sinandi o waɗi ndi. Wa rajulun anfaqa nafaqatan fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. neɗɗo on suuɗay ko waɗanta yimɓe ɓen ko. awa hino dagi ka sonnajo alɗuɗo yaltina zakka mum on muuɗo korka on wo zakka jawdi mum ndin wo jonna moodi muɗum si tawi ko wasuɗo. wal aks la yajuz, liddu on sellata nde gorko yaltinta zakka muɗum jonna ɓeygu muɗum, hay si ɓeygu muɗum ko baaso ko waɗi fawtagol basal makko ngal ko gorko on waɗɗi, si o yaltini o jonnimo haray o yaltini o ñaamiti, ko ɗum si ɗum ɗon dagata ko ka sharia. toɓɓere ɗimmere nden e findintiteɗe ɗen e wondemal muudo on tippoto e ga e kala mo heɓali ñande julde nden ko heddi e dépense makko e ɓeygure makko. haray wona ɓe on tigi ñawloyo yaltina, wona ɓe on tigi fena fiyo heɓu ko yaltina, ma wujja fiyo heɓu ko yaltina, ma jatta fiyo heɓu ko yaltina. ɗiɗo fof on ti fawa kadi ko si tawi heddike e dépense ma o e dépense ɓeygure ma nden e ñallal ngal yaltina, hara koko waltata hara ñamatake, itta ɗon yaltina.
haray naabe onti yaltina haysi o alama o wawata wadi jalla wa ala o wi la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha riwa e aya go wi la yukallifu llahu nafsan illa ma ataha thalisan no jeya e toɓɓe findinteɗe ɗen wondema kala mo tawata ko mari kon e nder ñallal ngal hino yona ko o ñaama kanko e ɓeygure makko nden hara ɓe toraki ɓe wirtaki yer ko heddi ɗon wo landaki yonugol nisab yo yaltin ɗum ɗon o jonna jomi mi windanaymo baraji timmuɗi waɗi niyatul muslimi hayrun min amalihi yo taw tun anduye makko o ko waɗugol ko jomi men ɗaɓɓirimo kon idan mo tawi quuta yawmihi wa iyalihi dépense makko e ɓeygure makko yalti ko heddori fof ɗo hara koko waltata ko kilo ɗiɗi ma ko kilo tati ma ko kilo goto mo wawi yaltinde ɗum ɗon kankadi o anniyo muɗon o jonna ko waɗi goto fof ko fawa ko yerko wawi kon fattaqullaha mastatatu ko woni tun wata o maru ko heddi fi o timmina o ronka jonnude yerko o mari ko idan si tawi heddike onti wanayo maru ko heddi ko landaki yo timmu ko marɗo on ɗaɓɓirako no gasara famiki rabi an hino jeeya e findinaɗi ɗi wondema hino selli firli sugol muudo on si yaltinama ɗetta bimana muudo neɗɗo goto sendana yimɓe yer haton jinnaɓe ɓen si tawi siɓe sendama goto fo heɓay seeɗa ɗuuɗa ko woodi ko ko wana noon kadi no selli yaltingol ɗo muudo ɓeygure nden fop jonna neɗɗo goto bimana ɗa wawi yaltinde ɗo muudo ɓeygure ma nden woɓɓe no mari ɓeygure ɓe yaltina ɗo saku maaro timmuɗo ma saku ɗiɗi maaro woodi yaltinoɓe sakuji 5 maaro muudo fi ɓeygure ɓay ɓeygure nden no woodi machallah si on tino yaltini ɗum ɗo imo wawi ɗettude ɗi ɗiɗino maaɗi tatinon o naɓana goto petto jonnamo on ɗon ko honde wayrata sodude maaro kañum e ɓeygure mum ɗe wayray moƴƴa idan no selli ka goto yaltina sendana woɓɓe ino selli kadi ka buy yaltina moɓidira jonna goto ɗeɗo toɓɓere kadi ine jeeya ko yimɓe ɗuuɗata landagol e muɗum ko ɗum si karama koɓɓen findinay e muɗum ko waɗi allah subhanahu wa taala wi'i yo yaltine o welliti o wi'ali ta goto jonnu buyi o wi'ali buy wata jonnu goto falamma atlaqahu natrukuhu ala itlaqihi nde o welliten acce ka wellita ɗon waɗen no yiiruɗen nafira wa bismillahi taala hamisan no jeeya ko findinten kon wondema hino waɗɗi e yaltingol muudo on e dow julɗo on leydi ka o woni ɗon julde nden ka tawimo ɗon ko ɗon o hani yaltinde ko waɗi haqqe on ko e dande makko woni ko miskinaɓe ka o woni ɗon mari geɓal dande makko nde wona yen wonu Konakiri ɗo ma ɗum kala ka wonɗe wiyen yaltinane en ka fulawa ton abadan miskinaɓe ɗo na ka fulawa ɓe ñamoyta ko ɗo sa yaltinaniɓe ton a lorriɓe sellata kadi wonɓe ɓen ka fulawa wiya wa yaltinane men Konakiri ton abadan wonɓe ton ɓen henɗo honɗu ɗum ɗon waɗatake neɗɗo on ka iidi ndin tawi mo wo ko ɗon o yaltinta o jonna wonɓe ɗon ɓe si goto fof jonniri ka woni ɗon ene mo ɓe hettata mo ɓe hettay kono si tawiɗa jogii ɓeygure ɗuɗunde lagine to honno Fuuta a etaniɓe ɗo kawte wonɗe toon ɗe waɗa honno haqqeji ɓen ɗon ko ɓe hendotono ɗon kon a ɗaliɓe ɗum si tawi wonɓe toon ɓen etani wonɓe ga ɓen haray ko honno wonɓe ga ɓen hettirta ko maɓɓe kon sendirama nokkugo o gandi ɗum ɗo fof wona ko jaɓa goto fof si tawi ɓeygure nden no Fuuta jonnanɓe ko ɓe etirta kon ton sikoyɓe sooduɓe sooda si tawi ɗaga yaltinga siɗa fulawa yaltin ton siko an etata ga kadi jonnu mbuɗɗin etirega ko waɗi wa aati kulla di haqqin haqqahu goto fof yo hettu haqqe hummunkum wata en moɓidiri wonɗo ɗo yaltinana to ma wonɓe to yaltinorana wonɓe ɗo ɗum ɗon kan no jeeya ko julɓe ɓen hani rentade wata ɓe waɗu gollal ngal ɓe ronka uddude kongal shar'iniraka sadisan wa akhiran jeega ɓunkuge sakkiti kunkuge findinte ɗiɗi wondema dagata ko eggugol muudo on si etama ɗo naɓa e leydi go'o si wona hara jonneteɓe ɓen alaka eta ɗon ma ɗum haaju wonaɓe naɓanede ɓen e miskinaɓe ɓen hino sattitiɗi ɓuri haaju wonɓe ɗon ɓen hara ɓe ɓurdi basal ngal si ɓe ɓurdi basal ngal sellay sendalngol ɓe ma sella accugol marɓe seeɗa ɓen jonnoya ɓe ala fewɓen ɓe
donc andi alfaqir karamo ko ɓen ɓe wi ay ashaddu hajatan min almiskin ɓe wi ay neɗɗo so woni faqir ko ɗum si joomen ko kanko ardinta kala ka hokkete innama sadaqatu lilfuqara fi hon ɗum alfaqir yuqaddam liannahu ashaddu hajatan min almiskin karamo koɓe fiɓuhu ɓe wi ay faqir komo ala ko ñaama lebbi jeego hara dawali o ko faqir e mo ala ko ñaama kañum e ɓeygure mum lebbi jeego bi mana hara sikoye luwasi o woni o ala ko yoɓa lebbi jeego luwasi waaliɗo o ala ko jonna ɓe ñaama lebbi jeego hara o dawali o jokkito goɗɗum ngo oɗo ko faqir marɗo noon ko ɓeygure mum e haajoji mum sottira lebbi jeego hara so o dawali o ɓittaki kono si feƴƴi lebbi jeego ma o dawa oɗo wona o faqir oɗo ko miskin awa enen ko en honɗum buy e meɗen joni sual yatrahu nafsahu si tawi mo marɗo ko ñaama lebbi jeego kañum e ɓeygure mum ko on woni faqir marɗo ko ñaama yeeso ɗum woni miskin buy e meɗen ɗo si dawali balɗe ɗiɗi kamu ɓutte enen ñande dawali o no woodi ɓe tawata ñande dawali o sottay e joni ɓeɗo awa hare ko honno ɓe innete ndaren inde maɓɓe nen hare ka sharia ɗo oɗa ko faqir sharia oɗa ko miskin amma mo tawata ala hay balɗe ɗiɗi waaliɗi ko ñaama on ɗon ko honno o wi'ete goɗɗo men fof yo ndaaru no o wi'ete no gasa buy e meɗen ko goɗɗo e maɓɓe ka haray ko ɗum ɗo woni ko faalano ɗen findinde nde ɗo toɓɓere koko hooti e muuɗo korka ɗen toro allahu subhanahu wa ta'ala no newniri ni tawnugol en o newnani en daranagol yo jaɓan en o laɓɓinana en o marana en ɗen toromo yo arkisu en waawde taɓeɗe timmina o newnana en o jaɓana en o danda en ko bonnata rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما وربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا مبتلا إلا عافيته ولا جاهلا إلا علمته ولا ضالا إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاة إلا أعنتنا على قضائها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قم إلى صلاتك.